Khir tu te chi bai ule kan chanelin lo thlir thina wangin in chunga lom thu kan soye PLA ten India mi panga an kidnap le ta a thilom dan chui zui me kani rina in China sipai PLA te hi an ngam pa hle mai PLA te hian India mi civil panga zet chu lo kidnap rengin nimin in rin ni khan he chanchin hian India ramadeng chuak ta ni ma se India hi chu abo ruak dai nu huai chua tharve mai ang chi kha ani tlata PLA te hian min hlau lem lo ti achiang reng Arunachal Pradesh Police te chuan an rammi mi panga lai bo chan le China PLA te chet dan an chui do na eng tak chui chu kang mo Arunachal Pradesh Upper Subansari district a mi panga te chu China le India ram ri tlang dunga an ram chuaka China sipai ten lo mu in an reng tang tamai nia soyani he thil khen hun hi tun zir top ni September ni li khani in Upper Subansari district na cho munat hil khengani mi panga zinga panni chu eng tin tin emo an ron tlan chuak thei rama an chanchin hi police te an riat tir ngalani District Superintendent of Police Taru Gusar chuan he thil kheng chungchang chui chiang turin officer a tir ngal thu soin thilom dana riat thuai tur thu chanchin bumi te ma asoi PLA ten an kidnap te hi Tok Singam Prasad Ringling Dongtu Ibiya Tanu Bakar le Ngaru Diri te anni heng mi panga te hi tagin nam vek anni nge na chu khua hi district headquarters satangin kilometer za som ni vela hla ani PLA te kuta mi pathum an la oma an chung te chuan Indian Army te chu tran pui turin an pun meka Indian Army lam hian eng thum an la soi chuak thei ri lo helai bial tu MLA ninong ereng chuan China PLA te hinna taka chan let an ni tur thu soya ma se MLA ringot thu soi chu omzia om khanange mo chu pasikat MLA hian Twitter lama PLA te kuta om mek ami te chungchang hi posa siama ni khat chu aliam le der to a malak na ri wa riat tur la om lo PLA te hian tun ma pu khan civil mi an lo ruai bo to thina sani somni mar thla khan kum somni pakhat mi an lo kidnap to a midang pani ero an bibo thei hramani ruai bowa om tokli sinkam chuan PLA te hian silai mangin min vo beta ni som pakwa nuwa min chua chawani ti ina soi Mars thla a thil khenna mun hi Asapali sector Mek Mohan line bulok ni in PLA te hi India ram chunga an ron lut fo ti achiang hle maya thu nei tu te lamin eng ma malak na an nei om hria te ni lova ti hian angai te bokin civil mi chunga kutan thlak le ta ni om zia ber chu India hian aram aveng him zolo ani ber mai ome Indian Army ten engting yan chan let ve don Arunachal mi pui chau ni lovin India mi pui ten kan clear thup chu ni hi heti lai hian South China Sea lam bo ruwa ka re hlei thei chuang lova anin khoi noi do ne mo kan ti lain Ladakh lama bo ruwa ka sang le thuta achang le Russia lama kan chuk thlea khovel hian mon na tluan tlinga mudon lo ti hi kan pom angai ani ber mai Chinese Vice Foreign Minister Luo Zhaohui chuan tunai khovel boina abik takin South China Sea le Asia khomol pui boina hrim chu US wang ati mia mai le Chinese Minister hian Association of Southeast Asian Nations ASEAN ram te chu China tho pui turin soma Asia khomol pui boina bul chu US hi ani hei hi kan ti re angai Asia ram te kan tran rual angai ani ti in China lama tang turin som hlom Asian member te chu Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, Philippines, Vietnam, Brunei, Myanmar, Cambodia le Laos te anni zirtop ni khan luo hian Asian ram ambassador China om te chu meeting anei puya US lam kalsana China lama tang turin som kan ti theyang chu The Global Times na chu dan chuan he meeting an thutluk na te chu joint press release manga puan zarani ang China rama om Asian member ambassador som te chuan remna le mon na chu ram zong zong thil du berani Asian ram te hi China ne na thok ho turin kan in pe renga South China Sea boy na hi in biak na mga soy fel kan du tia an soy thu Global Times chuan a chua bok
ambassador ten hetianga China tranzonga oka an nei awang hian Asian ram te chuan China thlo pan tum ti na ani lem lova ram foreign policy a hian ambassador te thu hi atlana vak lo ti hi ria ila sarkarin ti tura ati bak chu eng ma an ti thei ngai lem lo Global Times in Asian ambassador te press release ni om taka chua po hi thudik vek ani lo mai theya China lama tran hi an du viau arin om lem chuang lo South China Sea hrim hi Donald Trump lal nu hian thua lum thar viau maya Obama kha chuan South China Sea ti aming an wo po kha poya ti lem lova ma se helai ram lo chu ve tu te chuan South China Sea ti aming wo ringot po hi an hel viawani hei tuna chuan South China Sea kan ti vek towa China tuipui ani ti na ang tluk ani ngal der to mai Donald Trump an ro rel na khol aron chela Obama ang khan China huang taw angai thei tlat talo maya China thu nei na chu sak hrim hi Donald Trump a hobby ani ta veang sipai le indo long lian pani athon chho ngala China chu atim tran ngal mai Vietnam Philippines Brunei Taiwan Vietnam Malaysia le Indonesia te tan chuan chandam na ani ringot mai ani Vietnam point South China Sea vela lei noi ho sak na hai chu atum mek China vo na wanga achol san to chu US thazar noya lungmuang takin akal puile don ta ani China chuan tun hnai mai khan dan thar achu vele a kan rede foreigner in oma he dan thar national security law hian khovel dan kalphung abo chiani tia soisel a hlo na sa hle China in Hong Kong tana dana siam national security law chu khuarel chiat na rap thak tak ani ringot maya khovel huap dan kalphung bo chiat na ngai theiani ti in UNO human rights lam me poimo tenan soi ma nia in op theina engemaw chen nei Hong Kong khopuya nikoma democracy ngia ta kong zo na a om nu khan kan hnung chuan thla khan China sarkar chuan he dan hi anem ngeta chu chuan dema hlo na sa hle security dan thara hian China atanga in lak ran tum na te tharum thoa ko mo bol na terrorism te rampon lam sipai ne na in zom ruk na nei te chu dan bo chiat na crime a chiar ani to dona khrem na sang bera dam chhum lung in tan tir thlenga khrem thei ani dona wangin kong zole sarkar do dal tu te ka ati chip mak thei dona ni he dan bung le chang then khata thu om te hian China sarkar soisel tu te chu eng ang zong point sarkar chu soisel se thil ti suala apu thei don nei in alanga zalen taka ma ni du zong soi thei na chu thil sual ti anga chiar ani thei don in alang ti in UNO advisor ten zirtop ni khan an thu chua an tar lang national security law hi mihring zalen na bul thut ti chetu ani anti he dan hi China sarkar hian ennon turle China point international human rights dan azom ve turani angin zalen taka he dan ennon tu tur ruat turin UNO palai te hian an nora dana hian thil ti sual tu te China ro rel saktura thon theina om po hi an hlok thon thu soin dik taka ro rel na ti der thong thei thilani an ti ani thlir tu zong te kan channel in lo thlir thina wangin lom thu kan soye kan channel mang hian hlok na tam tak in lo chhar kan be sei